Update sebab fikir parlok kibisnat benpek yak dekat video hak dekat channel. Pynshai presiden ke Uefa ba anom don ki klub na Saudi Arabia ban shimenta haka Uefa Champions League jong ayo melekai arjar arposan hadin ka jingmi ki kubor hamsaya hakini ki knet singi bahana ka Uefa kan sa inbat yakawe ka klub na Saudi Arabia ban shimenta haka Uefa Champions League haka ayo melekai arjar arposan kumta na kaleng presiden jong ka Union of European Football Association lane ka Uefa Alexander Ceferin ulami syakmat ban pynshai halor kane da kabo wong omdon klub na Saudi Arabia haka Uefa Champions League nakamta ayo melekai arjar arfsan Henry day hok tangki klub na Dubai Europe kiban shimenta hak ne tournament la haka Champions League Europa League bat ka Conference League Alexander Ceferin ula Thertyngeh yaki media da kabo wong kane data kajing interest jongki media naka European Football Community bat ki media ki kren klem da klinangi pynshai Ceferin habakren lingba hak interview Alexander Ceferin ula pynshai ru halor ka jingmi ki kubor baya ka final jongka UEFA Champions League kan sa penlong haka United States kumta nakaleng uni presiden jongka UEFA ula pynshai batangki European Federation kalaban apply nakamta ban penlong ya ka final Alexander Ceferin ula penkut dakabo ai ka jingyaro ya ukelen Mbappe bat Erling Haaland hakabo ula ong tang ukelen Mbappe bat Erling Haaland kim don ka jing posniu nakam taban lek penyaso shaka klub na Saudi Arabia te parlok tang kini kubor ngangai ba pila sautu ngir sai kandu hakwai pat ka video kublei shibon